India le European Union in insumdon ton na chia alak titlem turin anin rem thu an puang 16th India EU Summit voina Hyderabad House New Delhi chut khoma Prime Minister Narendra Modi le EU shwai tu pahni Antonio Costa le Ursula von der Leyen te chuan insumdon ton na chia alak ti tlem na Free Trade Agreement atan anin biak na zo fel ani thu le anin rem thu an puanga Prime Minister Narendra Modi chuan he in rem na azonga lian thamber ani thu asoya Khovel sumde chwa za som hi panga ba ka Khovel in sumdon ton na mun thuma chena mun khat hautu Khovel economy lian pahni te thodun na ani thu soyen thil siam chwa na lama ram son na lian tham tak akentel tur chuan India le Europe ram te in sumdon ton na huang azo tur thu le he in rem na hi in sumdon ton na thu thlum chau ni lovin vul chwa na tur ruang ani thu asoi European Council President Antonio Costa po in India le EU in sumdon ton na huang zo tura in biak na zo fel na chu hun chin chat lak tak ani thu asoya bung thar kai na tura ni thu soyin khovel in kai shwai na ngai poimo tu pani ten thodu na ngel het jok nei tura ma an lak na chu ro puya ti thu asoya European Commission President Ursula von der Leyen po in biak na morbok ani theita chu lom omati thu soyin India lotlin na chuan khovel ati ral muan thu le Khovel ke chemek chiam chaturin in za ton na le in kai shwai na fel fai apoi mo thu soi India le EU Free Trade Agreement atan hian kumsang hi pasari atang khan indoor chan ni ma se kumsang ni som pathum khan chan sang wangin top san lailok ani a kumsang ni som hi pani khan thar Thawhlehni in in khan in biak na morbok ani a in kai shwai na duan fel ani nuwa kumin chungin in rem na thuthung hi zia man turangai ani a ataka man chan hun tur hi soilok the ni ri lo ma se nakum sang ni som hi pasari kum thara tanga man chan man tura pe fel man be sei ani India EU Free Trade Agreement noya hian in sumdon ton na chia lak tam jok ti bo ani dona India bungro thon chwa za som pasari vel lu na Europa chia lak za som kwa pasari vel chu ti bo turanga ini in Europa tanga India bungro lak lu za som kwa pakwa vela chia lak ani to don lova Free Trade Agreement in hong lian tham le lang sar zwal ji nga lir thei man chu na sataka taniam turangai ani a Europa tanga lir thei rem khom sa alak lu complete build unita chia za som lak mek chu za som li vela taniam turle za som vel khenga taniam thei turangai ani a wine le zu kai noya chia za som nga vel lak mek po za som hi vela taniam turangai ni in textiles tlereu damdoi le shisel na kai noi ba ka ele in song bol sa apo chiala khi na sataka ti hniam ani dona heti rualian kutna thok tu te thar chwa bong hutte kai noi bu fai le hui ta chuan khwa khirna shan padwan ani don lo thung ani naktu ka changa parliamenta budget session chut khom chan tur pualin vo in khan all party meeting ko ani When a Parliament House New Delhi chut khom hi Union Defence Minister Rajnath Singh ana kai shwaya budget session a ro rel tur chung chang soi ho ni in party tin te chu twang taka ro rel ani theinan tho ho na thane turin asoma Eptu party IOR chut khom atel te hian rampum hua pa electoral roll en non be pui thak na kalmek chung chang te niza in lo na thak na tur VBG Ramji ando dal tur thule US shek na chung chang budget session a soi ho an nya ta voina chut khom na hian ro relai party atangin Rajya Sabha House Leader JP Nada Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Mekwal le Dr. L Murugan te antela Eptupol lama Congress shwai tu Jairam Ramesh DMK shwai tu Tiruchi Shiva Trinamool Congress shwai tu Sagarika Ghose le Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav te antelani naktuk hian House panhi te joint sitting a President Draupadi Murmu in thu asoidona naktip hian Economic Survey 2025-26 parturni in kumsang ni somni paruk somni pasari budget chu February ni khat pathian ni hian Union Finance Minister Nirmala Sitharamanin apar nuwa February ni atangani som pathum thleng President thucha soiho na motion of thanks le budget soiho anidona budget session thoni na atan March ni kwa atanga thut khom chan le ni in April ni thleng o tura ruwa manani a heta hian ni za in lo na thak na tur Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act te poisa pe pun na lama in kai shwaina khai khom na tur Securities Markets Code 2025 zirna sangjok enkol tu UGC AICTE le NCTE thune na chun fin na tur Viksit Bharat Shiksha Adishtan Bill 2025 te Andhra Pradesh Reorganization Act 2024 noya Andhra Pradesh khopuyatan dan anga Amaravati puan na tur Amaravati Bill baka bill dang engemuzat putlu anido nani
ni kum April tha pahalgam inpong ka na thlenga firfiak polte abeilet nalamanun na chan Adil Hussein Shah hena huai sen choi moina hlan ani kumtin Republic Day puala Jammu and Kashmir sarkarin asem chwachin Jammu and Kashmir Government Award chu pathiani khan mi somnga paruk hena hlan ani a choi moina dong tu jinga hian ni kum April tha pahalgam inpong ka na akhwal jin te ven him tuma firfiak polte beilet tu Adil Hussein Shah chu huai sen choi moina hlan ani a inpong ka na thlen na mun baisaran phai ruama sakor enkol tu Adil Hussein Shah hian inpong ka na thlen lai hian firfiak pol te hi kut long swal letin silai chu saktuma abe chungin khwaljin engemozat anin saseng mana nai set sota voidwai loka ani nuwa aboral ngala hepoi khoina thlenga mithi nga twal chung mi omchun ni in Kashmir mi te hwai sen nalan na le nun na thapa khwaljin te ven him na wang hian fakle ngai hlut a hlo hle ani Adil Hussein Shah arwal hian literature huanga mi paruk performing arts huanga mi pakwa arts and crafts lama mi panga social reforms and empowerment panga meritorious public service panga media na thok tha som panhi ba ka infiam mi pakwa hena choi moina hi hlan ani Goa sarkar in social media mang theichin kumbi thlia turin ma alamek nimina panajia thu thar thedar tu ti akomna Goa IT Minister Rohan County chuan tunaya Australia in social media mang theichin kumbi thlia na dan akalpui chu zirchian me kani thule Goa akalpui ani theidan tur ruaman na siam ani don ti asoya hemi chungchang Chief Minister Pramod Sawant po soipui ani dona malakna akal tuang ani chuan sha tirna ti chwa thwai ani tur thu asoi Goa IT Minister Rohan County chuan nu le pa te hne na tangin social media in tunlai no pangteril ru alak pen na sathu andong na sa ti asoya tunlai thiam na sang zela no pangten anma ni le ram mahunatan mimal nuna le zirna lama anin sorbing theina atan social media khwa khir hi atul ti asoya danang state puma khwa khir thei ani le ni lo mai ba ka kalpui ani dan tur te ngun thluk taka zirchian me kani thu asoya ni Puanto angin Australia sarkar in social media mang theichin kumbi thlia na dan adwan online safety amendment social media minimum age act chu nikum December tha atang khan ataka man chan ani a social media man war zwal som khwakhir ni in thunei tu te nen tang rualin heng social media mang tu te kumzat hi finfia zel ani a kumting lo account noi somli panga chuang pai ani to ani Iran ral sai pha ka US indo longte anin chop nai le ta ka wangin Iran in US vau khan na atit chwa ka Iran be na chu ana the ang bera chan let ani tur thu apuang voina Iran khopui terana thu thar thedar tu te akomna Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghei chuan Iran laka surgical strike manga be na emo sipai chet vel na lian tham emo atele alian thliar lovin Iran be na angai ani tur thu le Iran chan let na chuan huap zo le in chir na keng tel ani tur thu asoya ni kum jun kha Israel ten ni som pani chung an indo na a fiana hau ta khlot ling taka apal tlang nu in Iran chu ama jong aya achak thu le silai cheng anga me permai thei tura a in kaureng thu asoya achen omram te po film khur tura cha in anram chunga tanga Iran be na chu pomjam ani lo tur thu soin Iran be na chu Iran chawin ator lo tur thu asoi Iran Foreign Minister Ismail Baghei chuan US in Iran abe na huam zau thu soin heng ral thuam chet vel na mai ba ka hian twal chung buai na cho chwa le ti so san na tura malale insum don ton na lama shek na mangchang kaya US apua US in rem siam pui tum anga thu thang chu thubel chian dol lo ani thu soin Iran chuan ral thuam lama tho pui ngeng hetak Russia le China ani thu asoi US in dolong lian USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group chuan Arabian Sea marlam atheng to a helong lian hian Carrier Air Wing 9 anti F-35C Lightning II stealth fighter le FA-18EF Super Hornet engemozat akeng tela USS Abraham Lincoln hi in dolong lian te zog Air Labor class guided missile destroyer anti Tomahawk cruise missile le Aegis combat system paipon 2 USS Frank E. Patterson Jr. USS Sprouts le USS Michael Murphy 10 anzuya khomwal lama po indo thlot heina F-15E Strike Eagle baka C-15 le C-7 bungrupur thlot heina engemozatin UK atangin Middle East US sipai hun pui omna Qatar le Jordan antheng to ni asoyani a Mediterranean tui pui chaklama in chopsa USS Roosevelt aporal thuam chaktura malak mek ni in Iran missile ka plachi tukdol na turin Patriot le THAAD system te da anidonani
NATO Secretary General Mark Rutte and Europe ramted through US tel lavamania in veng him thei an nilauti asoi voina Belgium khopui Brussels sa EU incom aman puina NATO Secretary General hian Europe ramten US tel laupo a mani ram veng him thei anga in ngai an chupoi ati thule an chuang to anamaya ni thu asoya Europe ramted through US nuclear ral thuam thazar hnuaya zalen na changphave chau an ni awangin mani ram veng him thei tur chuan Europe ramte hian ramsum de chwa atanga za asomtal ral thuam le ram veng him na sen sawatan an mana euro billion tel senga akumakum anbe atul tur thu asoya US tel lava Europe ram veng him na chu Russia lom zong takani tur thu soin du sakna hlanani NATO Secretary General Mark Rutte chuan NATO thohona hnuaya khovel mar toplam Arctic Circle veng him na thuam chak chu anmo phurna ani anga malak ani tur thu asoya US po in Atlantic chevele Europe chu amamo ve thawa wangin NATO hnuaya thohona thatak an nei thu asoya heti rual hian Greenland chung thua US ral thuam le sipaida bel chung chang chu US le Denmark in car ani angin NATO chuan inrol atum loti asoi UAE Russia le Ukraine in biak na masaber chu hlotling thokhat anga ngai nima se Donbas chung changa an la in rem theilo kar topa US bultuma Russia le Ukraine in biak na masaber hi UAE khopui Abu Dhabi Al Shati Palesa nga ani a in biak na hi hlotling thokhat anga ini in hlok kha khleni asoi ani rualin Russia thilphut Donbas chung changa in rem thei alani lawa ram pani ti atanga tol tumna a umri lo awangin in rem na kalzel dan tur hi sha thei alani ri lawa US palai te chuan thathar ni khat hian UAE a vek in biak chunzom ani tur thu an soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan in rem na la umri lo ma se ram pani te hian indo na ti top turin US kai shwaya in biak chunzom atul thu le an pom thu asoya in rem na ti fel ani nuwa Ukraine ram ven him na kalpui chunzom na tura US nen Comprehensive Security Agreement an duan chu in rem na thuthlung zia mai thei tura pe fel ani thu asoya heti rual hian in biak na akal tluan mek laya Russia in Ukraine abe chunzom le be pui khal na lian tham tak akal pui chu sha thiam har cha ati thu le in rem na ti chuan optum na ninge ya ngai ani thu asoya rem na tluan tling a theina tura in pha hniam ton atul thu le antil phut le ngia tepo in rem na a theinan in siam rem turin Russia asomani Philippines chimlama khwal jin phur long chet swal na mi som pangavel an thi a mi som ni chuang chin shat lavin an la mek report chen kata tarlan ani danin Philippines chimlama zambuanga khopuya changa jolo thliar kar lam pan MV Trisha Kirstin 3 khwalzin zathum som nga vel chuan na long chu nimin jing lam dar khatle achan ve khan baluk khliar kar bula ache swala longa chuang mi zathum som vel chan chwa to ni in mi som panga an thi ti fin fi ani to a longa chuang midang somni paria chu chin shat lava an la oma wangin zon chun som mek an ni report chen khata tarlan ani danin longchet swal na thlen lai yan khwa thama se tui a khawa wangin har satna an to ka longhi alei nuwa na sataka longchunga tui alu awangin longhi apila longa chuang thei zat bituk an pel lo ba ka kholam fel lo ni in langlo ma se Philippines Coast Guard bul tumin longchet swal na chan hi chui mekani thliarkar sang sari chuang omna Indonesia a hian mi puile khwalzin chet bel na atan longhi leklam perani a heti chung hian longman tlom le him tok lo atama wangin chet swal na hi ahlwar hle ani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani